Batisi TV, Lawan Rashipi Daka Frank Yamaha, the Maxi Sports Scooter Arox 155. Ringkat Bakanet Foodish, Ordar Mapi, Ninwan Ramani, Hakir Dobying Jompi. Everything you say to me takes me one step closer to the edge. And all about to break. I need a little room to breathe. 'Cause I'm one step closer to the edge. And I'm about to break. Kakong Victorealness Syiemlieh na Kashnong Rangtong, Southwest Khasi Hills District, Kabalatray kumka nurse bat kabalabatteng yakakardan Assistant Director, Jonki Nurse hapo ka Directorate of Health Services, Shillong, kalayop Pdiang yaka Khusnam, National Florence Nightingale Award 2021, nagakti jongka President kari India ka Drupadi Murmu, haka jinyalang kabalalong ha Rashtrapati Bhavan, New Delhi. Haka nyutarik unai wing arajar arpuar. Kajing yok Pdiang jongka kong Victorealness Syiemlieh yakani ka Khusnam National Florence Nightingale Award 2021 kadai halor kajing ai jing syakri yaki bogbon ba ki brio lakalong nakabenta ki brio ki badon kam kajing yarap haka pang kashitom mat kumjuru haka imlang kasalang. Kakong Victorealness Syiemlieh kala sedang nungkong yaka kam haus nem khat khandai spa prapusau hapo ka Regional College of Nursing Guwahati kum ka samla pule BSc Nursing haus nem khat khandai spa khandai pau kala syakri kum ka staff nurse ha Civil Hospital Shillong bat hadien kani lapan kenrea yaka sya maukerwat CHC haus nem khat khandai spa khandai pulai haus nem khat khandai spa khandai pusau kala sya kentio kerdan kum ka Public Health Nurse hapo ka maukerwat CHC bat kum ka Assistant Matron haus nem arjar khatway hapo Civil Hospital Nongstoin hadien gani kala sya thung kum ka Nursing Superintendent haus nem arjar khatnrio bat kum ka Assistant Director of Nursing haus nem arjar arpo hapo DHS Shillong bat kala syong tait nakakam haka lifeway terik ujemang arjar arpway nalor ki kam ki bayadai bat kajing ai jing syakri ha kaliang ka koj ka kya kakong Victorealness Syiemlieh kala longru ka President jong ka Sengkentai Shnong Rangtong ka Secretary jong ka Village Water Sanitation Committee Rangtong kum ka dekot jong ka Juvenile Justice Board ka Southwest Khasi Hills bat kiway Shrimati Victorealness Syiemlieh, Nurse, Office of the Directorate of Health Services, Shillong, Meghalaya। आपने विभिन्न केंद्रों पर पल्स पोलियो बूथ, प्रसव पूर्व क्लिनिक और शल्य चिकित्सा कक्ष के कामकाज की स्थापना की है। आप जिले में कोविड-19 वार्ड और कोरोना देखभाल केंद्र स्थापित करके कोविड-19 महामारी के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार थी। श्रीमती विक्टोरियलनेस सियमलीह।